Ilun nyosu ka kurung-kurung bacun karena memang dari segolom 2 malam segolom maulud ka menjak-jak lagi nyo leke maah bet han pegah habai likut kurung-kurung bacun su ni dengar ju. Dan yang istimewa juga tu anak-anak dayah long kalau nempat dia ke nyo tam leke ba Allah bi ya but tam leke ba Allah begitu mulia ada Allah Subhanahu wa taala. Lun pagi si Truk kena bunuh poh kurang bengah bagi si. Beklam belum dakwah di Lok Semawi. Habis dakwah langsung berangkat. Truk kena poh si kurang. Duk bak balai tengku jalma siat. Berangkat ke dekat hotel. Long istirahat. Habis lo semayang lehu mi. Nak long pegah ke kampung ron beu. Kalau awi-awi bunuh. Nyala kemah. Habis semayang lehu ni. Long pakat. Sahabat-sahabat long kun bunuh. Nyok kentong laut. Tiak laut siat. Oget. Ja'lah tebik motor mi lebuh minyak bak SPBU berangkat ulaut. Lungdang tengku bak sabuh kedai. Beres gampung dayah baru. Bang. Nadah. Anak nunggu. Pakaran apa? Mulut nunggu. Mah jedah. Peraturan kampung nunggu. Kamu tadi penggah sampai malam uronyo hanya faham. Oh mana? Nampak aja hanapu. Kamu leheram tak menjadi muda mentau. Baik nunggu. Bengah hisi nunggu tu. Bengah orang kampung. Pokoknya nunggu. Nyoh hajit dah nunggu. Dayah baru hajit dah. Punya tunggu pelan nak duduk nunggu. Duduk kedai bak ujung nunggu. Kampung lain. Dia dua dia nunggu. Pagi si luar biasa warga Ron. Nyalu akui salut. Yang salut nunggu. Jarum bak kau. Berarti idang peraturan ni no. Tengah pegak peraturan-peraturan lain lempag si. Kan peraturan buka kedai hajat tok kedai bak urang mulut mentang. Buka peraturan kiban awak main wifi, kiban awak main game online, kiban awak main ship kenan-kenan buka peraturan. Kiban awak mencabai kampung, kiban awak main matai kampung, kiban namanya palih kampung, kiban nyanyi buka peraturan bagi sini. Teruk kenan dah buka peraturan. Pakon tengah hajat ke gesi, teken laju. Tidak boleh main ship kecuali gesi. Teken. Hai mesti mana? Contoh. Hai si no hana bapa lain na niku ba lain niku gesi ireng sikit tengku imum nai main shit niku ba lain nyo lembuka maka pegah peraturan bagi pakon supaya kampung tanyo god pulam kalan gepegah bagi si penduduk asli kampungnya karap habis betul bagi si pakon kejadian tsunami harus menjadi pelajaran bagi tanyo niku pelehun yang buka-buka tempat wisata mi ulun tuan tahun 2017 berangkat ke Bali. KMA. Jak Bali. Nak tahu ni jak? Tengku sogat laut Calang dengan laut Bali. Menyalun pegah tu sertuh ke laut Calang. Memupatkan Bali yang. Man pakan ramai orang jak Bali. Depu pakan ramai orang jak Bali. Orang jak Bali ramai depu karena Bali bebas. Elong nak kala. Hai kata jak kena mai. Mungkin dak pe mata. Kacamata saya kublo tu. Rupanya di Bali yang bebas. Awak-awak boleh, awak-awak dari Sumatera, awak-awak dari Jawa, hinan ngelu maksud bebas. Bulik-bulik lah kemah nengku. Cuma ipakai dua buah yang sagai. Lain hana. Elok ku kala dengan kacamata. Pokoknya menandung de hinan. Pakan nengku. Bebas karena maksud. Igop udep karena maksud. Di Aceh pakan nengku hana udep. Karena memang tanyo hanjit maksud. Nanggro tanyo harus terjaga. Menyepulai kejaga di Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat pariwisata nengku identik dengan maksud. Betul bang? Jawabnya betul. Makanya dia hudanya. Tempat wisata tengku identik dengan maksiat. Contoh ni. KMA bah. Awak jali ke ledelai. Betul-betul. Ayo, negara. Sap ibuka tempat maksiat. Sap pegat jambu. Sap urang dua. Lah KMA. Watai dua tengku mungkin jauh-jauh tu. Ijak mencawak itu. Honda tu. Honda Migo. Kena Honda Migo. Nyo jino kemetik. Kena jamun Honda Migo. Nyo Honda Migo ini. Ijak ngego dua tu. Icawak ji go leheng.
Cewek ego put. Jak dua ni. Mungkin orang yang mekat kekun. Bek totot. Dia orang mekat cik perle bertoto hidup. Orang mekat kadang-kadang perle bertap-tap becut. Dia orang mekat kadang-kadang perle beramai. Pekot nak ramai orang jak berjambu konyan. Bila perle hana gedegur ku. Awal daripada maksiat. Belehan aku. Ialah dengku makhluk Allah. Apui makhluk Allah. Menyebengeh daripada makhluk Allah hanya dengku. Israfa katanya. Lam kedua kali ilaut. Ancur tanya menadum. Maka jaga. Hana bubu dengku. Hana maju-maju tak hana pu. Yang penting tanya. Bek lama maksiat. Aceh kamalai dengku. Akai maaf. Lun 42 umur bang. Pernah long udip. Badai ikut Aceh Serambi Mekah. Jamun dengku. Menyata pegah roh tawa Aceh. Ku bangga dia. Akai maaf. Dari mana? Aceh. Aceh. Oh, orang Serambi Mekah. Ya Allah. Oh, azan lah. Awak Aceh tak yubang. Jamun nunggu. Asai depu awak Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugat awak Aceh. Aceh ya? Ya, imam lah. Kahana awak Aceh yang bang menon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kahana Allah itu. Kan hana ikut ku awak Aceh ku ada idang mayang. Walad dialin kahana ni. Pakai ni. Awak Aceh bruk tanya Aceh tetap tengku nak ibadah. Bruk tanya Aceh Fatihah roh takun. Aceh itu ri jamun pakai Serambi Mekah. Aceh itu pun di Aceh tengku hana urang yang lekemah hana pakai jilbab. Nyon lalu pegah-pegah pada tempat lain dengar kena. Ilung bak Sabah Urut tahun 2012 dengku diundang ke dia Kalimantan Timur. Watai truk Kalimantan Timur acara-acara main bola menan. Watai truk lung ke dia lah kemah. Itanya mungkin dites di panitia. Yang penting dengan Menteri Olahraga Kementerian ramai awak Indonesia. Ikut awak Jakarta. Iya ilung di panitia. Orang Aceh mana? Mana orang Aceh? Lulu pakai baju-baju kaum. Orang Aceh mana? Saya awak. Sini. Anak itu pulang nunggu. Sini. Ya, Bapak. Aceh kan? Ya, Pak. Serambi Mekah kan? Banyak macam ni saya, ibu abang. Cetak orang dari Saji. Nampu macam ni saya? Mau buat. Serambi Mekah kan? Ya, Pak. Nanti baca doa ya. You baca doa. Hanya di pukai dengku. Baca doa ya. Siap, Pak. Bisa enggak? Siap, Pak. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Junaidi Ilyas dari Aceh. Belum. Tampil biasa ada wadawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rai dengan haji mutakan. Habis doa habis sembahyang, kum nadum. Doa habis sembahyang, kum nadum. Allahumma ja'al salatana salatan maqbula. Dah hendak sembahyang ini. Habis tu awaknya habis nampu kek khusyuk dengar aku. Amin lewatnya. Amin. Sampai anak aku pun kelai doa aku doa baju hubung dekat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya awaknya dengar. Nyamban bangai dengar. Menandung doa sampai terakhir aku anak aku pulai baca aku. Doa buka puasa dekat. Allahumma laka semua yang aftartu. Amin ya awaknya. Aku pun Teke baca doa nak yang klik. Ada doa makan klik awak yang. Habis doa nak kuihoi. Junaidi, hebat kali ya. Orang Aceh semua bisa baca doa ya. Yang benar. Ana empu ya. Bukan hello ku pengoi.